намаз бүттү. Кстати, мен Дордойдон жаңы алган көйнөгүмдү кийип жүрөм. Я не знаю, мунун эмеси эмне? Материалы аябай жакшы экен. Салкын, мындай эмеси менен, кенен, как абая сыяктуу. Ассаламу алейкум. Эртең биз кайындарым чакыргантам. Айттын чайына ана Кыргызстандан деген жертешөө кемелерди ала келгем да. Ана мындай бул машинама деп ала келгем да. Мындайдан экини, муну жолдошума деп алып келгем. Тети жаңы алган столума туура болуп атат да. Аз көрсөтөм, хотя бы могу экөөнү коюп көрсөтөйүнчү. В общем, кайындарымды удивлять этейин деп атам, биздин кыргыздын эмелери менен. Мана көчөгү алган столубуз. Uçak bindalı da nazar alsam karnım. Astadan alып жолдошум. Эртең салабыз. Кондуктор кеткенде. Деле отурган атышат. Пал чайып. Эртең отурасың. Мына муну мояка метип койдум. Бир тетигинде алып келип жасадым да. Кымбат түштү аябай. Мондай эле дивандарга салган эмекен. Полистирол дейт эле. Моуга 2 каттадым. Нормальный ганыңдык болду. Ушуну алгам, 2 метр 30 сантиметр мон алгамын. Болду. Тетякта азыр көрсөтөм. 2 диван бар. Жеш өзүнчө living room деп коет, коноктор комнатасы. Дагы бир коноктор комнатасын көрсөтөм. Бул жерге салам бирөөнү могул жерге салам, ошо чак болот. Мына мынтип 2 слой салып атам. Мен ушундай столду постоянно кыйылданчумун да, ушундай тегерек стол алдык, алхамдулилла. Мына алышкам, алып берди. Бул менин кайным. Say hello. Hello. Bakışınsı, Orkcan bir ayva çakışı. How old are you? 50. Come on. Yeah. You're less than 50. Ask him. Oh, okay. 50'ge çok kaldı. Ulgaynacan balası. 50. 50. Yeah. I'm 55. You are 5 years, younger me. Yeah, I told you. Monça darlar. I told you. Kişinekeyinen. Orkcan yok çakışı. Avuşkan I told you. jaz beri otat. Kaysırısın. Kaçan iş gerek. Azır spisak жазып атам, эмне тамак алабыз. В общем, эртең көрсөтөм, эмне тамак жасаганымды. Бир 2 подружкам чакырып койгон, билбейм, келишет, жардам бере алышат маган, билбейм, болбосо өзүм эле жасай берем. Илгери мамам экөөбүз эле бир 40-50 адамды тосуп койчук, борсок жасайбыз, бүт жаган кыргыздын салаттары. Ала тагылам. Маган ушул Америкадан, ушул пакистанец кайындарды буйруп коюптур. Аябай жакшы болушат, аябай сыйлашат мени, аябай сыйлашат. Алхамдулилла. Буйрук экен. Биз Флоридадан келгени чай бере элекпиз, анан айттын чайын берип коелуп атабыз иншаллах. You have enough space?
These are desserts. This is out of the stuff. What did you taste? You want to taste? We say cream puff. Eclair. Eclair. It's cream inside. Can I video this beautiful lady? No, this is not. I'm so big face. No, you'll fly. Rani? Rani? Run. Thank you. Those who will be right. Those who Yeah, nice to meet you too. Thank you. We can be together. Thank you very much, Fatima. I hope you are not working today. She's so nice. Okay. Allah Hafiz. Come again. Thank you for coming. Okay, thank you very much. Nani, इसकी वाइफ में वो पैदा हो गई? Yes, right boy. Thank you so much. If I will sit down, then she will never stand up. We'll go home. सुशांत क्यों stand up करना चाह रहे हो? हाँ तो स्पेक्ट You know, he loves to eat my other son. Wherever I go, he says, bring food for me. No, no, I said, give a box. Come again. I have to investigate what's going on. We have extra place. I was thank you, that's very sweet. Thank you. I would like my husband to say that sometimes. sometimes. Sorry, thank you very much. I hope everything was good. Was good? Just.